Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. KAACexport Group of Institution Bangalore, Kadai College Babatam na banta ka Jingpuli Nursing but Paramedical Course Hospital Training Kinyo Scholarship but 6% ka kam Haki Hospital Bahedo ha India but Shabari na banta ka Jingpuli ka Jingsiyo ka Baret but Pila Banlet Puli da ka Education Loan Pila Urban Chukol hau number Kandai Nyo Sao San Rio Pranon Lani Kandai Pran Rio Laisan Tan Riway Kandai Pran Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan Hadian bagajing aipor ka bash posngi yaki borsan shah jangka West JHADC Hills District but yaka JHADC Hills Autonomous District Council ban WENG yaka KHYRDOP KHRONG KAACexport jangka Karbi Anglong Autonomous Council hakanduli kala kutno kinangalam bagit khot jangka JHADC Students Movement hakash potrik unaitung 8,000 arpulai kalatur show office trikam jangka JHADC Hills Autonomous District Council kabarang dan hapadeng ka darbar liur Kirkhot berkiseng hapok jingalam jong working president uba Henry BYM kilara da kajing tho bat ki pertashla bandawa ya ka council bakat weng no mardor ya ka KHYRDOP lum KHAJNA jong ka Karbi Anglong Autonomous Council Kumban Shupintip hangni ka sengkaladap IT da ka darkhas show deputy commissioner jong ka West JHADC Hills but how chief executive member jong ka JHADC Hills Autonomous District Council hakalai potrik ujliu archar arpulai bandawa bade ban weng no mardor ya ka ni ka KHYRDOP but haka ju ka por ka seng kala berngam ban pelong da ka jinge khi paitba namar ba ka ni ka KHYRDOP KHRONG KAACexport jong ka Karbi Anglong Autonomous Council kadai ka badan haka shnong khanduli ka barang hap hapo upur usam jong ka jilla Meghalaya hari ini cuci nasional kublai terpang balik kublai ga JSM wana dok ga di jing iki wa ga KAACexport yang Assam wa da bo ya ga entry tax gate ha area chang i kan di kau hap so pun sa jong ga Meghalaya kam te pen pa we i kam ga kam kinong song chnong yang ga kan di busnau sitam adok wa da do i wa da chibon kinong song chnong bat kinong rep dua hap cita da bon gi wa da do rep na do wa bo ko ya ga ni ga entry tax gate ka kamte ngau e kublai ya ga JSM wana do ostang gani te chungi thi ka emlang go chiru i bat hado we to ne kasi la yoi wa ti ambor ki em no i tepat MDC la wo chimkhia gi ya gani kam yo man ga gani chungi thi yo man go gut bat go em le he su san kam i ki nong song chnong wa hap hapo trikjat yong ga chan to ka man ga ni la dang em ga haprdi lai wan với to imar bata i kam nong chong chnong la dang khang i we ga lai ga wan om bo yop sia imi te kam te la yoi wa sen bhalang ani kham tam JSM man empty lang i chirup i man lang to kata mo di yobi hagini ki ar lebna wadadep wa jinja akan duli wa sorkar asami debu kada tax gate
wadang hap hapo area yang senang kanduli komut wadang hap hapo area yang kami khalaya da ina galiang gasen da percang untuk gilat glutui nah gini gibenai wada dep dalai chem wa KSA usol ya gani problem wanra biang ye gepis ade nete galiang ga JSM la da percang wiar sekanduli to gilat gluti wo ye chem wa gi ta gi nong chong chnong hawa kamno wanra biang ye gepis kamujo dan nete down ne gisni ina galiang ga JSM kat kamu dio biha gini kubor wada dep da bo da deadline dan ne to gisni wada kut ke deadline yong i nete daw ina galiang ga JSM demi i chakmat da sedang wala ne da penbenai ye gijing ye ki wa lada ga sarkar hi dan ne gi bor district ye gi ukaria ye te tax gate ina galiang ga JSM daw penjur cho i gijing ye ki wa chakmat kamtam ha ni hari lom jantia hi wro gbi da gijing jia hi deman go katte go nang jor cho ha chnong khandli di bhai le ong gamte do ni daw ye ga sarkar weng ye kata ke tax gate kinong chong chnong ki wa khai ka ba cha kita ki thau deman gi katte ki wada huri hura yo nagaliang ki nong chong chnong yong ga khanduli de pende jur gi hade neite demi ka kenrum kenrau pen parai pra neite daw i mem kwa ye kam gite ki jingjia parai penar doni kerpat i nagaliang ga JSM ga senyong i wa ga sarkar hi to chimkia ga mardor lam gamte i nagaliang ga JSM nang penjur choi ye ga jing yaki heni hari lom jantia ga sarkar Assam hi da bo ga tax gate wadang hap hapo area yang senang kanduli komut wadang hap hapo area yang kami khalaya da i nagaliang ga sen da percang to gilat glutui nang gini gibenai wada dep dalai chem wa KSA usol ye gani problem wanra biang ye gepis ade nete nagaliang ga JSM la da percang wiar sekanduli to gilat gluti wo ye chem wa gi ta gi nong chong chnong hawa kamno wanra biang ye gepis kamujo dan nete down ne gisni ina galiang ga JSM kat kamu dio biha gini kubor wada dep da bo da deadline dan ne to gisni wada kut ke deadline yong i nete daw ina galiang ga JSM demi i chakmat da sedang ulane da penbenai ye gijing ye ki wa lada ga sarkar hi lane gi bor district ye gi ukaria ye te tax gate ina galiang ga JSM daw penjur cho gijing ye ki wa chakmat kamtam ha ni hari lom jantia hi wro gbi da gijing jia hi deman go katte go nang jor cho chnong khandli Sunday kasgi dawan di repit biwa JHADC da MX session kadap te ina kaliang sen kam gadak ka sedang open yui open drum juri ya ka di MBC ko JHADC te ida mi ni kasgi yung dawai ka hop na ba tay ginong chnong ni gi hop mi khalia i ko em kaptam kanuli kanu mar gi jing eding stom da yui wa ka digi no mi kmat yong ni MBC ko em hania district council mem da him kya hidu kate kap te i ni da jing sedang ya ki i lada ki bor wa halor kum emu pen kenria ye tag ektri tax gate wada bu da KAAC Assam kamte i sedang i da duk mesti chong na taga kelai ngor ini menkat wa ini gi MDC no mat gi bu yi gi kenria ma do de tag tax gate wa pha kanuli em hap apo put sam yang ga dalam khalia adin wa det iwo emporia sarkar debi kha chitu Dep hai lek jingtho cho deputy commissioner yang West Jantia district bat yau CM yang ka JHADC te hagali patrick ya betu ga jingtho in dimension di wa krau chi tu wa weng le ne kenria ya betu tax gate wa em hapo put sam yang le halia odang ha beta po chnong yang kan dulu te ina galeng yang i de bo kwari le wa hapo chpau si wa kenria ya kata tax entry tax gate yang ga KAAC WM kita po chnong khanduli hanrei kapor to ukut komentu hanrei wayui wa kini MDC yang ke JHADC to kilun sudah kunjuk kelam ya kayap ke im yang riu ke cak bru ya khandau siap ne kapor yo yu cak tambor khandau siap ne cak tambor cak bru yang i wa kini CM dan kini MDC WM hai ni po JHADC kunjuk kelam ni jinge yang pat ba i snau kumpawi kejing penrem ya kini ki MDC menu ne unut ki uman kamaman kita ki MDC
yong itai ka KAAC go chlur ki wonot ugen ye khanda ko chiam te ile sau penremis nyau do miseni wa ki MC yong i umnut ki pelam umnut ki windap senrang woman kamaman kita ki MC yong gatai ki karbi i ne kaleng yong i katwa umpuyegi uye kalam ya kani ka entry tax gate wo em po sam yong ka megalia ina kaleng yong i kajingi khile daw em go i percaya kalam percaya yang museum yong ka JHADC percaya kalam ya kani gisi ya kani MDC woro UM hapo yong kani JHADC ladam kalam gi kajingi khi percaya gi daw man go wojor leni chikmat